Vainia chuan hetiang ang Chhangpuar siam dan olsam tak mai Mary Biscuit ne na siam hi rontilan katumdo na kafaten andu china siam har sa silawa atuin apor thei box si ani maida no ni kanlanga ta chuan chini hi 1/4 cup no chan vele kan polang atlum dan kha chu kan du dan ni se chuan ta hianin milk powder everyday angkha fian ni choi fian ni kamanga kha ka chu pol lo thei thawa chuan chi hi fian te chan vele 1/4 teaspoon kamanga chuan baking powder hi 1 teaspoon fian te khat kapol bokani hetiang ang marigold biscuit ang hi kaleya achan vevel kamang don ani hetilai hian maka hian tui no ni thingpui na ang chi no ni ang khakada a ka dry ingredient mixture khan ka zuk chunglu ta ka chok phota chuan khatiang ang tho mak no khat thingpui no ni ang kha ka wa pol le a awain thingpui no li mak no ni ka pol tina ani chu hei hi thingpui na no kaman kate na chu anita a wisemo fian pona cho theya fok te pon ti hian chatakin in cho polang alo koi hlar don ni ma hi alawin chopol thato a kan lo du to kang akoi dan khu en ula khal tho si man se tikwan luang thla thei tur ang khu ani gas kha asang bera kan onanga tel kan va chuangang kan na tur thir bela chuan hei hi kan zu cha don ani nachina kan batter siama khan gas kha medium heat a kan danga alo sa to tel kha chuan kan va thlak to don ani katidan hi uluk dein lo enula khu tikhuan inzuk changa tikhuan in ron pir chuak de ulekang a flat zongin ti hian in thlak zel don ni chuan tikhan awain kan lokang zo vekanga kan zo huna khan kan ron telang le don nya har salawin all samin atui ma Mary Biscuit lai hi atam ani packet khitanga te cheng somman ang ringot te po hetianga kan siam chuan puara olin e tlak ve mani chun me a ol sam box a achung hi anip deuh set anga pon hi in shat ang khan Chhangpuar kan ang khan om don ani tiang ang cha han changthop te le changdang te po kha in ti thei ani Odihan kan lokang zota a khu kan du anga a ugdan khachunita se amin nu akhan kan thur chuak don ani hei atel khu a omthina wang khwanin tissue paper kha kalak chwana khan kada a tel kha lo hi phul dona hei hi voinia kan Mary Biscuit Chhangpuar kan chu halonita a khu tiang ang atla noi ang te khu aram tui mai alasa arimar thea hita da po hana po ni chu alum laya echi ania atui ma adai no apo no pangho chan in anwa la ati han siam sa hianin airtight container akada anwa eya 20 thei mai ni hei hi voinia kan Mary Biscuit Chhangpuar kan chu hlonita se lo siam ve ula infa te khan tui anti me pyala manang ni point tui inti karing kan channel la subscribe lo te khan khongai takin min lo subscribe don nya hei kan e chinang e achung kalo entiu chinang chau kho atui reu top mai ni bong nu te rim te anama chuan Mary Biscuit hi bong nu te rim anam thin kha chuan ama hi aphut te uleka chung lampang kha nema apon lampang ro chu aram ang chi te po kha atlanga mi ang ho kha ni na siama tin atlhum tui tok ani heti zong hi lo ni le se voina tan chuan min lo clear saka wangin kan lo me like share comments te kha o